Turabasuhuje tunabaye ikaze bakunzi ba HD Global Media, ni umwanya makuru agezweho mu Rwanda ndetse no hirya no hino ku isi. Ngiye mugiye kubana nitwa Dani Hambo, umurongo ni HD Global Media. Nimba hageze bwa mbere ubanza ukande kuri subscribe, maze turi mu ngingo z'ingenzi tuje kuba turambura muri aya makuru. Turababwira yuko impaka ari zose ubu ngubu ari kwaka umuriro hagati y'abakozi ba PAC ndetse n'abakozi ba RAB bapfa inyigo y'umushinga uri gukorerwa i Nyamagabe utavugwaho rumwe. Naho kandi mu karere k'ibiyaga bigari, Uganda yafunze uwahaga ubutasi bw'aya makuru atari yo kuri ADF, uyu ni umutwe w'iterabwoba bahanganye na kiriya gihugu. Naho hanze Afurika turaza kubabwira ko mu Bufaransa umushinga wo guhuza ibitangazamakuru birimo France 24 wateje imyigaragambyo y'abanyamakuru, n'andi makuru menshi turaje turambura nyuma kano karuhuko gatoya, ntujye kure. HD Global Media. Reka amakuru yacu tuhere mu Rwanda tubabwire ko ubuyobozi bw'ikigo cy'igihugu gishinzwe guteza imbere ubuhinzi n'ubworozi RAB bwanyuranyije imvugo ku mikoranire ndetse n'imikorere y'ikigo kizajya gituburirwamo abana b'amafi agahabwa abandi bayatubura kigomba kubakwa i Nyamagabe. Byagarutsweho kuwa 30 Kamena 2025 ubwo RAB yasobanuraga kuri iyi komisiyo ishinzwe gukurikirana imikoreshereze y'imari n'umutungo by'igihugu PAC ku bibazo byagaragaye muri iyi raporo y'umugenzuzi mukuru w'imari ya leta y'umwaka warangiye muri Kamena 2024. Abadepite bagaragaje ko mu mishinga yadindiye harimo uw'ikigo cyo gutuburiramo icyororo cy'amafi uteganyijwe gukorera i Nyamagabe. Umuyobozi mukuru wa RAB Dr Teresfori Ndabamenye yavuze ko icyadindije umushinga ari uko bimwe icyangombwa cyo kubaka kubera kudasobanukirwa imiterere y'inyubako bashaka kubaka. RAB igaragaza ko habanje gusabwa icyangombwa kijyanye n'isuzumangaruka ku byerekeye kurengera ibidukikije hamwe no gusubiramo inyigo y'umushinga kugira ngo nibazamura inyubako bizakorwe nta gusubira inyuma. Umuyobozi ushinzwe ubushakashatsi n'ikoranabuhanga mu guteza imbere ubworozi muri RAB Dr Fabrice Ndayisenga abajijwe aho uyu mushinga ugeze, yabanje kuvuga ko iki kigo cyari kigenewe gutuburirwamo amafi cyatangiye gukora. Depite Niwemahoro Vasila yahise avuga ko uyu mushinga bawusuye mu minsi ishize ndetse mu bitabye PAC harimo abantu bari kubaka iyi nzu ku buryo bashoboraga kuvuga ukuri ku bihabera kuko basanze nta bikorwa byari byatangira. Perezida wa PAC Depite Muhakwa Valence yagaragaje ko nta bikorwa bikorerwa i Nyamagabe ahagombaga kuba hari abana b'amafi gusa. Dr Ndayisenga we yemeje ko amafi ahari i Nyamagabe ndetse hari ibikorwa bihakorerwa. Twerekeze mu karere k'ibiyaga bigari tubabwire ko igisirikare cya Uganda cyataye muri yombi Sheikh Hamza Lyavala ukekwaho guha ubutasi amakuru atari yo ku migambi y'umutwe w'iterabwoba wa ADF ufite ibirindiro mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Umwe mu bashinzwe umutekano yasobanuye ko Sheikh Lyavala yaramaze kubaka icyizere hagati ye n'abashinzwe ubutasi kuko yabahaga amakuru ya ADF atapfa kugerwaho n'uwo ari we wese. Gusa ngo byagaragaye ko icyizere yagirirwaga yagikoresheje mu kuyobya abashinzwe ubutasi n'abategura ibikorwa byo kurwanya ibikorwa by'iterabwoba bya ADF. Muri Nzeri 2023 Perezida Yoweri Museveni yatangaje ko ingabo za Uganda ziciye umuyobozi wa ADF Medi Nkulubo mu gitero cy'indege cyagabwe ku birindiro by'uyu mutwe muri RDC. Perezida Museveni yahawe amakuru n'uwayoboraga urwego rw'ubutasi rw'igisirikare General Major James Birungi amusobanurira ko Nkulubo yiciwe aho yari yihishe. Nyuma byamenyekanye ko Nkulubo akiriho kandi ko akomeje kuyobora ibikorwa by'iterabwoba bya ADF mu burasirazuba bwa Kongo. Ni inkuru yatunguye inzego z'umutekano za Uganda ubwo Sheikh Lyavala yatabwaga muri yombi. Igisirikare cya Uganda cyamushinje kwifashishwa na Nkulubo mu kubeshya ubutasi bwa Uganda ko yishwe.
Reka dusoreze mu Bufaransa tubabwira ko abanyamakuru b'ibitangazamakuru bikomeye mu Bufaransa birimo France 24 na RFI babyukiye mu myigaragambyo igamije kwamagana icyemezo cyo kubihuza n'ibindi binyamakuru. Mu Bufaransa hari umushinga w'itegeko ugamije guhuza ibinyamakuru bya leta byibumbiye mu kigo France Medias Monde, harimo France 24 na RFI n'ibindi birimo France Television, Radio France na National Audiovisual Institute. Guhuza ibitangazamakuru bivuze ko bizahabwa ubuyobozi bumwe bitandukanye n'ibyari bisanzwe, aho buri kimwe kiyoborwa ukwacyo. Ni icyemezo cyatumye mu gitondo cyo kuri uyu wa mbere abadashyigikiye umushinga barimo n'abanyamakuru bigaragambya. Imyigaragambyo yahungabanyije gahunda y'amakuru kuri France 24 ndetse biteganyijwe ko iki kibazo gishobora gukomeza kugeza ku wa kabiri tariki ya 2 Nyakanga 2025. Muri uku kwezi kwa Kamena guverinoma yari yatangaje ko France 24 na RFI byakuwe muri uyu mushinga wo guhuza ibinyamakuru bya leta, ariko abanyamakuru barigaragambya bavuga ko mu mushinga hakirimo icyuho ku buryo n'ubundi ibi binyamakuru bibiri bishobora guhuzwa n'ibindi muri 2028. Abanyamakuru bamaganya uyu mushinga bavuga ko uzatuma ubwigenge bwabo bwo gutara amakuru no kuyatangaza bugabanuka, ndetse bikaba byatuma bamwe muri bo babura akazi. Leta y'Ubufaransa ivuga ko izi mpinduka zigamije kugabanya amafaranga akoreshwa n'ibi bitangazamakuru no kunoza imikorere yabyo. HD Global Media. Ni nuko dusoje, reka tugushimire twabanye tukubwira ati amakuru yacu nakagaruka, nge mwabanye nitwa Dani Hambo. Ciao ciao, Imana ibahire.